Strah od mraka javlja se u periodu između 2. i 3. godine i to je jedan od strahova koji ima svoje poreklo u osnovnoj činjenici, a to je da ljudsko oko nije adaptirano na mrak i na uslove u mraku, tako da svako od nas ima problem u kretanju u mračnim prostorijama. U takvim prostorijama se češće spotičemo, sve nam smeta, ne možemo nositi stvari koje držimo u rukama jer smo nestabilni. Tako isto i deca reaguju kada se nađe u mračnoj prostoriji. Na tu činjenicu se, kada su deca u pitanju, mogu dodati i neke druge bitne stvari, a to je da se dete u mraku osjeća nezaštićeno, zato što ne vidi drugu osobu pored sebe i zato što u mraku počinje da buja detinja mašta. Tada se iz mraka javljaju sve one interesantne stvari koje su u igri interesantne, ali u mraku deluju zastrašujuće. Znači, sve one igre tipa skrivalice i pomeranja zavesa, u mraku ta zavesa, umesto da bude interesantna i zanimljiva, deluje zastrašujuće. Ormar u kojem dete može sakriti neku svoju dragu igračku, u mraku deluje kao izvor straha, jer se u tom ormaru mogu sakriti raznorazna čudovišta. Strah od mraka je strah koji jenjava sa uzrastom, ali je činjenica da negde oko 25 do 30% odraslih ljudi takođe imaju jedan od oblika straha od mraka. Razlika je u tome što se strah od mraka kod odraslih ljudi manifestuje na drugačiji način. Odrasli ljudi se u mraku osjećaju uglavnom neprijatno i izbegavaju mračne prostorije ili izbegavaju mračne delove ulica. Ako je na jednoj strani ulice svetiljke, ako su pregorele, onda će ići na drugu stranu ulice gde je osvetljeno ili su izlozi osvetljeni, tako da izbegavaju mračne prostore. Kako znamo da se dete plaši mraka? Tako što dete u mraku, kada spava u svojoj sobi, znači kada je samo u sobi, u toku noći se probudi i primeti mrak, onda počinje vrištanje, plakanje, dozivanje ili kreće neka vrlo interesantna, odraslima interesantna, ali deci vrlo strašna diskusija sa ljudima, odnosno bićima iz mraka. U takvim situacijama roditelji najčešće prilaze detetu i teše ga da to nije ništa strašno, da tu nema ničega, da nema razloga da se plaši i to je nešto što u tom momentu nimalo ne pomaže. Ono što je detetu važno u mraku i ono što je svima važno kada se nađe u mraku jeste oslonac. Reči nisu oslonac. Oslonac je fizički dodir. Tako da je detetu kada se uplaši potrebno da zna da su roditelji tu. Najčešće deca uplašena u toku sna žele da uđu u roditeljski krevet. Takozvani mali uljezi u krevetu su u tom periodu prihvatljivi. Nema bojazni da će dete nastaviti da traži da spava u roditeljskom krevetu. To će se polako, vremenom kako dete odraste i približava se polasku u školu, da slabi i na kraju potpuno da nestane, jer će dete uviditi prednosti sopstvenog kreveta i sopstvene sobe.